ya national president yang i usar Konrad K Sangma woman le chief minister yang state yang i yo skhet yang jing ya uti yang o yo the pair kur komman ko long sanchar kadar ko state yang jan ye kumulin he por menchwa jan he por wadak sanchar di party le dong state no district council ne ko post ko por yo political crisis kham tam la po district council no chibet kete ke jing ye kene chuki CEM kete ke jing ye kene chuki minister dan chief minister the you ini do chimti yang the party yang i memni kete political crisis dan ni kete jing ye kene ho miu dan bon di jing keno kan ta kham tam jadi wani ong i wasi dan ni walai ong i ke NPP wale ne tang wasnyao si yo le em mon bade ba bha ko won ke decision which shimi jo em ke jing ye ro i national people party han katte le im em pa i kete i thong yang i to lai chmat kam badi UIP ha ke jing ye lam chief minister yang i de ke development kham tam infrastructure namo la he jing ye to begin ong rep namo la ke pure puthi namo kham tam ke border issue ko kat tu la san house nem de lai di state Meghalaya de yo in ko port put ke jing ye klam dan henry de yo bi kam man kan ni de koi ketika benta ko pendep no i first phase but what ke second phase le ke first de chem bi chief minister yang pro di state yo luti gani la man ko lai ba but yo luti hani bi benai bi snem dawan ye solve ke issue ko de ta skhet kham tam ni tai ke nong thung chong tu em ko border apa border yang ini. Tapi hawa kejung percang yang ngah kejung lalu ti yang ngah percang oh, kam tam ke juai use kedi to ke man mo ke wi naga district headquarter dua rimtam apa ke rilong jantian yang ini. Tapi tang la dapat ni nang yu cibun ijing em kam. La dapat ye la dapai ni por dang sedang cimti yo tang i project ki warim ki wasa ten le ki house ne. Das nyau komen panai ti hadir wadr cimti unleash kam ke umat water supply scheme. Kawa mo duduk arajar su de yo ga pendep kaya musiang la hedging sket marem to la em jing penbit jing pentun no kontraktor de to ka kam to man go de lai ba chmat tang wa yui wa to em ga delay no o te phai di series of reminder te dem mem le won te ni te daw te cancel no ga ga i ga o cancel no yo de khudi ga fresh tender mana khudi ga fresh tender ka yo line no high court te kam man ga te ga case dan em go high court te ni te daw hap no stop ya kini ga kam the unity gani la pi ga pun de stang yang resume yang ka dan lor nei tele em chibun gibenta kiwa nga na post ko report man swai ko wan yo phalau yo ke jwai yo ki to ka tau mo dong gi arban tan la dapat jadi scheme yo ka kam ga arban kiwa merely 20 to 30 lakhs annually chisnem ar phau la chisnem yo ro ka jwai you le ke ar phau le phau jan de yo wi ko issue ko de yo raise khan ka post ko state apa assembly yang ini. Tapi senyap komen hadir pada race ni tu mong atau ada kuci pun. Henry Anis negara arkau le pau nak ni dia exclude taman sen. Tapi pat kata le biang membuka ciwan dan jaya kelam yo sarkar. Yo nang i cuci pun. Ni pai de to kamu man kata itu mani ke por bahwa man critical bai por. Ni pai de i hak you plan ya ke juai. Kamu man kat ni pak de yo itu kan nang ni isi jor encroachment. Kan di em di bentai di sorok tua ini di pencenatan ke Jibable Road. Di bawah ada jor regen encroachment. Em is the high time go penmi ye gini sorok ucnai di proper drain dan te kam te teriola gini mo problem kam ga arban. Te kita to obi go man ko em kam hangayo kam man kate. Te sei bin le kam man da yo bi do gini gisni redep to hedging to wa ka landfill. Te landfill kam man do kate dan idang percang bagi dang yai percang bagi sop ne ba amno de ui ne ba ui de kamera ong de the UIP for the first time naga high court ko mention mato wa em the political play ha kan ga issue ne first time naga high court ko mention ye de temut ne de daw mo de i wan ra ga mo mat public te ne de daw de le ga wi le thu la ka te la em chong ni de ni issue le stem de ye ga so jan de juk sniau pi nagi por ngada juk ya kelam ba ho miu len ne ba kam man kate ki internal road ye po joy man ni ku si ba kham tam nadu ko nadu ka daw yong slap ban kam ju le de ba de em go proposal de yang yong nga ko de bu de request yo CMP por ka to ka joy de man go ka tau mo de ne daw de request yo notify no ka kam smart town de hadin ne tu de agi sanction ne ta yong internal road
the first sanction to kadar crore to mention ni hadin pada lai survey de lai ni ba de gani scheme to wan nang ba World Bank the em specification hab lai kat kam World Bank das nyau komen bathan mana da kadar crore kam man katte de ku ke ga estimate cha ga crore tam de gani ga estimate de submit de tender de call gi de mete wat ga allotment de pi work order de issue bio contractor de na la dak ni de klam yo de department dang beli kini report menus tambi dan daong iu to kat ni to import slang ni pak tip ba igani to resurfacing hajrong mentok ga daw bel meten daw le ki meten ling ni daw flow ki daw gigi ni te daw mohoi por slang te ni pak hajrong yang ketika existing te ni te daw dang yang i gani ga slap dengan assure ya piwa hapo gini ki chipna ya mai ga kam stak no ya gini ki ni nan road tu em haduk li hau li kilometer hapo gani ga in na raw yo so tu stang no apa gini cia cimnai nah stang no gi pendep ile bai Desember tu da daya kelam gi tu lat ile kamu mata bai Desember to ile gi pendep ya gini internal road ko cuai bat kam ju le kwa au kanai pi wa nei benta yang tu ga beautification yang ga cuai town le tender ko dep put gini do gini gi nai ko dep ado kadar road de ge tu le kontraktor kam man kate da stam penhat gitar gitar dedep chna de labor de man ready ga te ki le stam no gi ne benta wo pun chna ni footpath yo set up i ya gini electric ya gini solar light tem te yo beautify gini main junction apa cuai dau chna gi ga tai ga open air gym ni tai apa ga tai ga pa jan water DC man thong tem te kam te wat ka te la ga kam pun gini gi chtia wat ya stang te snya komen cibun BM Bentalang wa kani ke parti bat kam jo le ngakut ke bai won gi em gi parti le yang snya bai ipdiang ye pi BM lang pi wa ga National People Party wo ye kre lang i chrup yo yo pendet gini jing tmu jing or jing kwa dia ni le ba i woni kam jan pi ngat be pi ngie gi pendet tu kam tang ma gani ke sarkar gi ni ko chibon gi jing ta ko ina do ko pandemic hado gini gi jing ye ki yo per ko em po state tam wakat tele kedah kecing ye kre chutom yo ina bon yo de ye resort han kat tele chibon ko daksa te yo ti daw e jo pi ye i kala kham tam gi ko dawan National People Party kam de yo kat te bon ko dap sia kham tam gi candidate ko man gi potential candidate ko ye job but emile ke jing unity wa ni ke party wan single majority te yo e chna ye sarkar de yo pai jing em kam man chikman